Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Diring anjungin tung di ka che tu ila na nga nimang isa chik ringa la training dui that dila desung la le re udi chela tat nang la le ni nga tu celebrate karla chi me tungi dit ang sure la ngi phamangi ya ni nang la le jen ni ani nyamdo ngarang nyamdo ni kanjas ta celebrate chi me tungi dana de cake ni yore cake ni di ada liwang di nga che tu re kalana ngia ji ta duglo do di liwang do chi wa che ani shenda kala brown jen ki 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 ani pala amna celebrate che che tu re ni changmai ke si sa re tan ngi pinge chong ge ngai ke la khatar yo andi ji la pala amla ngi la khata yo yi ani khata di ta nganzo ga ji culture la ti ke chembo cha gore kalana if you are celebrating something special doesn't matter whether it's big or small the khatar diyo na ta temje sangshu do ji chigo ra ngonjo jikta culture nang la and ta ngonjo dan the cake du la sha chinda ta dan the celebrate chiro ye ngonjo ani changmai ge sisare nga cake dila mangbo sta du dan cake dila ta wa gimje di kala ni cake ki kang la di chunju ji di se da di kang la ngaran do ji go di tara gimu do sho chinde de dan ni pale ka ji dula na di cake matup ni la ni shapten ji spidu he is offering prayers like in our culture it's believed that whatever we do we have to begin with good prayers good intention de ke chemo chade jamma pale the shapte notice hu ta cake to be do sim so cake tangbo de top cheneni control phi we are offering the first cake to the god because without the blessing of god we cannot start anything new. The first piece is offered to the god, and then after that my mom is cutting the cake tangi amai cake tup kidu cake tup then cake tup chen chang onjo distribute chai nang mi chang bangla pasma rasma le ni pisa nang mi nang la su su la ngi aje gembangi dang ni pinge chungshu ani cousin chu ji changmala ko se ge ke changbo shina ngata ama pala ji cake di ma shi ma chukso and then surlangi ajagani that and the rasmalai distribute you to rasmalai after the cake we're gonna eat rasmalai this and the kosulan ankure on the special guest that's nice sang cake sa desha nimo mangbo chila ta nang le chi jam nang mingam tu se ba yu ka so and then evening the evening dinner la gore after that also hachengam the dfc la do dfc la na druk fried chicken la gore dila tingi nangbo nga tingi tangbo tuira and dia ji review di kanre magic tengo tiki tas surrounding ganda tulan den dostu di dam narang zumba dance tabe dostu sacha ta ine kiu dora sacha kipto ko sacha spacious dora dinra nga the yakpoji karthong masla na bad review
order bulk now to the number chala the nyam to chogora ko chala le order chicken the order chega chicken like chega ji like deno ji do shinda ina taste and flavor on na yakpo do lo shui tala na order la veg de yuri that's me Manzo ji yena mena then now la serve chicken pomongis to the pizza and these are the things that we have ordered burger french fried nga tan chu chu kar ngai lana ramen ngai ra nga ta poch egg nem do ngai ani pinge chu burger nga so ani acha fried rice tang nem do popcorn chicken ne chicle ta che ani acha game pizza nga so di chama ta nga to kan sa sa ijilari after we have finished eating everything is the video that I took this sula the nya yesa chitura the injo mo restaurant da ga sa chai DFC le sa technology do no jamala na timbolo do we're going back and to look to the zambalam kala de and to go to lana anga this college store shopping was here too the shopping mall the chala counter hai the kong affordable price na vaira chala quality ne yakko de de chala mangche to ni danda ta gunga ni damba gunga ji chala mashmendo and danda nga kor ta ge de nga yu semba chaso ani aja ye nga lingin teso nga ta na jo da ma chuk ko ti ge ra ko ti ge ya ma to ti and as you can see what are the things we can get in this mall. It's affordable and you can get it cheaper than other shops. So on the review tama yakpo do shinra chala quality ne gong ne ta kare ne yakpo do ne puku chunyo ji ko duglo jogo na dura dela pu ning chemo che and second floor la card dula na dete ngo second floor la mangcha do de khare dula na budin do jirisha and bud ji court kam go do din dure do nga budin do t-shirt na do sai ne t-shirt che tak shu do nga chunju do ji ma shi mari t-shirt ya bodo do if you want to grab t-shirt for guys and like good quality coats then you guys can come here it's on the second floor the hoodies down shirt or dora budun shid and opposite side la car dola na anjo bed sheet the mattress pillow dun dora nanga ji chala to da goina dinelle ne tisha and nanga de duglo gena review te pinge chongala yakudu mindu dinging chomo to da ine size chungra sha and dita ngana to so ta to ngue cha jin lo du
drama was. Ola chungale, bu chungale, ani tuklo do nyu ta nang lo tu yon jo. Nang lo tu zamba. Kam je sto ba dhyan na me. Anku tatu minda ani tatu kala li barbar ramda. Ta tomato ni ta de konda semo ti se de sha. They are playing carom. Tatu saja ta nang lalu tu. Alam nyan sa. Jala kira de. Pa mi ti be ya. Tu tu. Pa mi ti be ya. An dukchen dang ando ji ngima di den do chen so 정말 like, share and subscribe to our YouTube channel. 또 지나.